Gikundi kia andu akuru kuuma ituura ria Loitoktok ni maragomanirie mbeu njithi ya gicigo giki niguo kumahe motaro ma gwikarania na andu aria angi. Athuri na atumia maugite gitumi kinene kia mbeu njithi gutirika aciari ao riria mona mawira ni kuga kuheo motaro mega riria mari anini. Tuna shida mingi isiyo na kibali. Kwa maana sisi hapa wengine wazee wana watoto ambao haonekani hapa, wanaiji mijini huko wanakula raha. Mbeu njithi aria marecokanire gikundi gia kikelo mashujaa mtaani ni maratugiria athuri na irio cia kuria ndume na mikodoro arita njira ya gucokia guoko thutha wa kwamukira motaro maya. Tumejitolea sisi kama vijana tukasema ni vizuri tuangalie jamii kule tulipotoka. Ile tunasema giving back to the society, kwa sababu hapa ndio sisi tuliweza kukua, ndio tukaweza kufika pale tupo. O gikundi giki ni kiugite kina mubango wa gwetha aru nao aria matirikite aciari na kumacokaniriria na mucii niguo mathie na mbere na kugacira miturire ya andu akuru kaunti-ini ino. Ni kama tuliwasahau, ikawa wako peke yao, so tukasema ni vizuri tuanzie kuona kama tunaweza wakumbuka, tuone tunaweza fanya jambo gani waweze kuwa wajisikie kwamba wale watoto waliowasomesha tunaweza kuelimisha bado wanakumbuka. Kuringana na uthuthuria na wina gutafanio ica ikuhi uronanagia Makiria andu akuru 25,000 maikaraga na ukia munene thutha gutirikwo ni family ciao. Handu-ini ha Kameme TV, ni njitagwo Ngugi wa Gatua.